قالوا چاوەڕێ چ ئەنجام و چ گوهارتنان د جواکا تورکیەدا تێکردن پشتی هەڵبژاردنین تورکیە علی گۆردلی چالاک ناس و جواک ناس ببورن و فەلسەفە ناس جی ئەڵمانیا نەها ڕاستەوخۆ بمەڕەیەکە کە علی دەم باش ئەم دخوازن بزانن یعنی پشتیوان هەڵبژاردنن ئەم چاوەڕێ هەنە گوهارتنا دکن د جواکا تورکیەدایاننا سەرچاوە وەشانەوە خۆش بە gelek spas dikim. Belê rastî hêviyek heye ku piştîvan hilbijartinan li Tirkiyeyekî rûdanên baş werin dîtin, hinek gavên baş werin avêtin. Bi giştî welatiyên Tirkî li benda guherînekê bi rastî jî mezin in ku ana rewşa welatê Tirkiyeyê de alojiyekî de ye û bi rastî jî rewşeke em meriv dikare bibêje gelekî awarte heye û mirovên welatiyên Tirkiyeyê gelekî em meriv dikare bibêje ku di tengasiyê de ne. Eva rastiyeke lêbelê ev em bibêjin ev hevpeyvmana anca em bibêjin ew masa ku jê re dibêjin şeş qolê anca şeş link hebekî hêviya insana kurt bike jî hinekî guman helbette de heye ku ka bikaribin çi bikin wekî em bibêjin arîşeyên gelekî esasî bingehîn li Tirkiyeyê gelo ka ev masa em bibêjin şeş qolê hêza wê têrê bike ku wan arîşeya wan meseleya em bibêjin çareser bike anêna bi rastî ev jî ancak bi demê re dikare xwe bide der an jî piştî hilbijartina meriv bikaribe li ser vê yekê tiştekî rastî an jî ترى البسيارة ما قلت هشت أم بمين بسيارة لكن حتى بشتي هالبجادنا اللي دي ساجي بحسن جواكا تركي بكن تايبه جي أم زاين كو جواكا تركي هاد ناسكرين بري ده 20 سالة بجواكا كساكولر و سيستمك ساكولر لور هابولي چند سالين حكم أردوغان تيقوتن كو أو جواكا ساكولر باش ده شوية يعني نها خطر ولسر وجواكي هبا يعني سيستمي ساكولري تركيا هبا يعني Belê yani ew rastî ew em bibêjin sistema seküler a ku destpêka komarê ve hebû ew piştî em bibêjin deshelata hikûmeta Erdogan hebekî meriv dikare bibêje kete xeterê yani rasterast bi eşkarayî pêk nehatibe jî ew rûdenên ku pêk hatin wisa kirin ku meriv dikare bibêje ew em bibêjin sistema seküler hebekî di xeterê de bû û hina jî ew xeterî berdewam e ji xwe berê her dihat gotin ku yek netew yek al yek ziman îca di ser de jî hate gotin ku yekî dîn anca bibêjin ew feraseta ku dibêje yek dîn jî hat ciyê xwe girt û em bibêjin bi giştî ew dewlet anca em bibêjin welatê Tirkî wekî em bibêjin yek parêziyê diparêze. Ew mantık çi ye? Ew dibêje ku yek netewe, yek ziman e, yek dewlet e û yek dîn e. Ji ber wê yekê jî بله ام تخواز بزانم گله کسا جی هیوی هيا کو پشتیوان هلفراتنان هناك روش بي گوهرتن و براد تاراده کی هناك آزادی دز بکون حتی اگر اردوغان جی در جارك هدي در كفا لديسان و هناك حتی راده کی آزادی هبن لتركيا تو چد بيجي تو ازانم تو بخوجي قرباني مثلا وي استان کرنان کو بری دمکی لتركيا دست بکرنا Böyle gelek spas. Yani heger meriv rastiye bibêje ayekê bi rastî jî aniha li Tirkiyeyê meriv nikare bibêje ku azadî heye û azadiyekê em bibêjin ramanî heye insan bi serbestî dikarin fikir û ramanên xwe bibêjin ev ya tune. Destpêka em bibêjin eva 25 salê daviyê Tirkiyeyê destpêka desthilata Erdogan de gelek tişt hatibin gotin ku azadî were Tirkiyeyê Kurt bigêjin hemû mafên xwe yên rewa em bibêjin azadiya çapemenî hebe azadiya fikirî hebe ewa tev di roja îro em dibînin ku pûç derketine yani eva pûçin helbetê vê ku piştî hilbijartinan hinek tiştên baş rû bidin lêbelê ewa dîsa jî meriv çawa bibêje hebekî em dûdinin ji ber ku hûn dizanin
partiya em bibêjin HDP jî li ber girtinê û ji bo hilbijartina partiyekî nû hata avakirin. Emû nezanin kekî Alî. من دخواز از بپرسم اردوغان سالت یکی که هاتی گوتی هلبجارتنان خوکا مسلمانه که لیبرال دا ناس کرن کردا باوری پی آنی نها کردا باوری پی هی نه نه باوری من دیدی باوریا کردا قط به اردوغان نمایه جبر کو اردوغان کل دیاربکر گوت افدر کردستانه gerek امفری گوتنا کردستانی ببین پشتی 20 ساله و گریا گوت مثلا کما کردا تونه Kurt da hafzaroka çetkin em nikarin bigêjin wan nüfusa Kurda ji a Tirka derbas dibe roja îro. Ev Erdoganê ku beriya 20 sala li Diyarbekir em bibêjin li tevaya Kurdistanê digeriya û digo em ê mesela Kurda safî bikin. Ev Erdogan sedî sed gotina xwe poşman bû û îro qet ne li gel çareseriya em bibêjin arîşeya Kurda a li Tirkiyeyê. Bale. Birêz Alî Gordilî باوریا کردان لگوردی تنام باوریا کردان دی پینامایه وقتی ماشی نما او علیوی اسلامی جی کو هنگ کردان کو پیو گرید دا او جی وکی امی بیجن کامفلی کی بو وکی کو بشارت کی بو دم بتر رنادا ما علی گوردلی چال جواکناس او فلسفه ناس جی المانی بمره بو گل کی سپاس خوش سرچاوی من وشانا خوش به گلک سپاس